Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusi baca-bacai. Papasanna tamatar yolai. Yenaro riasa nazir rikorange ritela temanurung ribicarana ugie. Yaitu tau ripaturungi wahyu atau pat disengeng oleh ripuang Allah Ta'ala. Makuniro sabakna temanurunge nareko mapawi ada natongeng. Si bawa madupai denangka na belle. Ibaratna temanurunge ri matajang bone. Nareko mi tedong mega mandre ri padangi. Matru na tapu bilanna temangki na bilang tas sedi. Makutoro papasae dena bilangi. Matrumi na tapu egana si bawa denangka na salah. Nasabak pa disengenna ritu apa tiruang pole ruang mampat caji. Karena mega namalamu padi sengena aga naripakka sengi matasi lompoi akatana matasi namalamu padi sengena yaro salah sedi temanarung ri pagguruang ada pole ripuange nasabari engkari aseng pangadereng ugi sitongana mega temanurung gue mapamula temanurunge ri lanti mojong ditela tamboro langi temanurung makadua yana itu batara guru ri wotu lu palopo latokna saweri gading mula-mula patatong akarungeng ri Sulawesi maniange ri lu anakna saweri gading ritela lagaligo yana ro muki pangadereng ri patompo ri tanang ugi ri temanurungi riaseng lontara lagaligo lontara ero nalai Belanda natare makukue ri museum ri tanah Belanda atau Nederland rilalenna lontara lagaligo engka taruki makada asseleng matampak mufi matanasoy make guna mupa pangadereng kai rilalenna lontara lagaligo adewe tongeng nasaba pangadereng taruki ri lontara lagaligo situru pangadereng sokue jadi ri patompoe ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalenna korange riasenge pangadereng seleng ia kia sininna pangadereng pura ri patompo ri nazir bangsa lainge miro riolo sesami makeguna situru korange sesa marusak ni nasaba nalupa yumae sesa napinda ni sesa natambai ni pangadereng selenge soku taruki ri korange nasaba natampu naripung manang sininna pangadereng purai napatompo puange riwanu alino ya tona lau pangadereng soku ri korange melo napajopa paimang topute nong kinonge nareko malabba ni taduna ribundrina sawiri gading compasi temanurung tongkat ke daerah atau akarunga di Sulawesi maniange pada temanurung ri Tamalate goa temanurung ri Palopo lu temanurung ri Matajang bone rilain naik paimang situru adana puang Allah Ta'ala ri korangi makada tungkat suku bangsa rilino pura maanan ni ri paturungang temanurung dia regah nazir malai-laingang para sengenna nasaba silaingang bicarana suku bangsa ro rilalaing korangi taruki adana puang Allah Ta'ala makada auzubillahi minasyaitonirrajim wa min ummatin illa khala fiha nazir endrenge majepu koromai umma de nalabe sangadina angka pemimpin papatalinga pura rikiringa rilalenna ritu endrenge majepu koromai umma de nalabe sangadina angka pemimpin papatalinga pura ikiringa rilalenna ritu Surah 35 ayat 25. Jadi suku bangsa rilino pada pura rikiringang temanurung nazir ia rege nabi. Risura ripuangi matoro i atu-atuanna pak banoi. Matoro kangi ada ri atuanna tomai gai. Sesa menandro mapat guru pangadereng atau agama. Sesa patatong apa rentang atau akarungang di bangsa naritu. Pitu kadera riasange pitu kadera rijiji ri tanah lapange ia naritu risuroi pak banoi majelo mapile
wakilena meloe pajopai aparentangi. Makukue riasangi pemilu apilangan masandra ri Pak Banoi. Naya pemilu situru papasanna tomatuai ugi makada. Pitu kadera rijiji ia kia engkasi di kadera kosong. Jadi 6 mingka tahun natudang melok mancajarung maparentah. Madeceng si cocok ni pemilu tahun si sebuah serapuluh na 70 cek. Si sebuah seratu na 70 cek di. Risese na partai agamai. Nasabak waktu ro engka enang partai agama melok tudangi kadera di DPR. Ia riasangi kadera kosong. Iaitu engkato si diwawang agama de na tuntui aparentangi. Ia mitu na tuntuk meloe meloe mamala kangi pangadereng selengi rikorang. Melebih ia na itu lalang apacingan alam purang adele ia na ro riasang lalena tofute inong kinongi. Naya riasangi bilang pitu rikorangi melebih bilang soku yarega bilang gena tania bilang sedi laktu pitu si mata-mata. Ibaratnya rikorangi taruki makada pitu lapi tanah pitu susu langit. Betuan itu mega si bawa soku. Pemilu tahun si sebuah siralatu na 70 cedi si turu siseng papasan na ugi nasabak betul ro soku bilana meloe ripilih ina itu engka 10 tandra gambar parate melo ripilih. Si bawa pemang rituru to lalen na to putih nong kinonge. Yana ritu 10 toy. Turu papasana nabi-nabi miro riolo makada. Ia maka patompoeng ni amangne assalamakenge adalah riatuon na Pak Banuai ricapak watu. Mapunawi 10 laleng ia rega 10 aturong. Makuni riolo simpulolo. Assalamualaikum warahmatullahi